Presiden ke National People Party NPP Meklia buat sembut menterang bak kejelau bak presiden tersang. Ulah kentai ke jeng kenok bak keseng ke ledon ti. Hakapan penbit ni kro IKMLA nak kiwai pat keseng san partai. Haden ke jeng wan penyesok UMLA ke Kongres ubak Roni Vildo syak keseng NPP. Habaya keren bak gelap thai kubor ubak presiden tersang luang. Bak ade karai jong UMLA ban penyesok bak NPP kebelah syak yalam. Namar kimat kamperoy kebelah lek dah keseng. Ban yang kejeng syak penbit dah kepisah. Kam day setia namar kepisah kadai tek dah kebab pensyong rem ye kam peroy. Ulong bak keperam bau MLA ul yo i ye kejeng bat keseng ye kejeng kular ye keroy kepar. Bot ul syak penbor kipat bak konstansi barong nok syak seng NPP. Ulong bak om day ubak Roni Vildo ubala jet banrong syak NPP. Ndai kidai kibre ke bakwa bak udai banrong nok syak NPP. Baik kila don laingut ke MLA ke Kongres bat mentabi yang seuwai MLA ke Kongres ulah penyesok bat ke NPP. Hatu pitarai bakini sangut ke MLA Kongres bala penyesok bat NPP. Kin omnya selok balaki nokit kam balaki noyelam lane bat kipat ba anak konstansi kabaki mikmat. Ki haban le bat dak kebalek kumte kapan isai kedar menta bat kipat ba kajela menta kijet ik NPP. Ki kuak bat penyesok sik NPP bat kadai nak kete kadau jong kawai pat kamat. Bat kata kadai karoy kepar laong bak presiden tersang. Ulong bak keseng kadon ro ik polisi terkam bak kejeng kang jong keseng kapli ye kinong mikmat kibana kiwai pat kiseng bakin wan penyesok bak NPP. Ngidon ye kamera kebahe bat kejeng kang kadang pli lada baron re pungut ke MLA ki penyesok bat ngi kata nang bon kata nang pha ong bak presiden tersang bat kapan pa kejeng terang baron re pungut ke MLA hakajela kin long nok ki dikot jong keseng NPP. Kum presiden ke NPP ngi pediang subhaya baro ladangi don baron re pungut ngendap dak jengkemen sngub harung sik NPP haba phirong pidei basutu ya kawai ba pidon kam ya karoy kepar ngi don hang ni ban ai ya karoy kepar haman la ka benda jong jela ngi don hang neru ban pediang subha ya kinong ikmat ki blasyak jet ki balakwa ban penyesok bak NPP menta ni la syai nen ru benai ni sisnem shwa ban kunok samai terkam uloang bak presiden tersong lu ajeng mod ya keseng Kongres bahkan pai bat kemi biang bat pen pai kam politik hapok keseng kejongka bat kapan pau bak kejeng pulom keseng ban bat ya laki MLA kadai kejeng mi ke Rizal na kejeng don hi ya laki jeng tuna ngakwa ban ajeng mod ya keseng Kongres bakas kumpa bat kemi biang bat ban lek kejeng meremot ke bat tenge laong bak presiden tersong